Damai ni naibatama na mengatasi segala hauhuron, inma menramotkan uhur apa pikiran nasiam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Shalom, Bapak Inang hitahaganupan, au Pendeta Reni R. Saragih. Malas uhur, pajupah usehita marhitehonni akun YouTube on. Andohar ijabeipe hita marianan, tetap sehat corgit ipasu-pasu Tuhan naibata. Hatani Tuhan ambilan bata bani panorang on, ay matar surat bani Heber 12 ayat 10 das hubani 20 siah. Sonon maihatahon ijay. Ia si jupah konon nasyam ay sedo na tarjamah, apuy nagajak, barang nagulap, barang nalotir, barang haba-haba, barang parhata ni tarompit, apa sora ni hata, pala mangelek-elek na mambogesi, ase ulang hubani sidea ipadopak hata ay seng tartahan sidea parentah ay, na makatahon, age pinahan, ang godais hudolok ay, maningon mate do pargijikon. Pala do ihatahon si Musa, halani jangin ni na niidah ni ay. Mabiar do au anjaha hitir-hitir. Tapi dolok Sion indo iparayak na siam, apa hutan inay bata na manggoluin. Ay ma Jerusalem na inagori atas ay. Apa malaikat na marlaksa-laksa ay. Apa hupulan pesta, apa kuria ni naparlobe tubuh ay. Nadoptar surat inagori atas, apa naibata, siuhum haganup, apa tonduy ni parapitor nadop gokandear ay, apa Jesus si holang ni parpadanan na baru apa daroh, na pinispiskon ay, parsora si diaran humbani daroh ni si Abel. Jaga mana siam, ulang das itulak na siam iya, na marsahap in, ay anggoseng maluah si dea, halani ijua si dea na palumbahon si dea itanoon, lambin sonaha mahita, anggo itundali hita iya na hun nagori atas in, tanoon do idugur sorani ijia, tapi sonari marlumba-lumba do iya, duguron kudo sahalinari, seng pitah tanoon, dihut do nagori atas. Hata na makatahon sa halinari, patuduhkon na mubah mana tardugur on, inma na tinoppa on, ase totap na so tardugur ay. Halani ay, makatahon tarima kasih mahita, ay ijalohita do harajaon na so tardugur. Anja ibagas ay, iidangi hita manay bata, do muhubani rosuhni, marhasoman hormat apa biar. Ay apuy na mangan kondo na ibatatta. Sonay ma dasni. Bapay nang hitahaganupan. Totu haganup jolma do marsura-sura ase goluh nigok ibagas malas niuhur. Aha na yarap konni boy terpenuhi. Secara ekonomi mapan, kesehatan prima, anggo halak batak gati manobut hamoraon hagabeon hasangapon. Totu prinsip toluhaon lang pitah sura-surani halak batak. Tapi sura-surani haganup jolma do na itanoh on. Tapi gatido harapan tak seindah kenyataan. Ekspektasi tinggi, tapi kenyataan ni lang tardungdung haganupan ay. Marpala-pala do jolmain ase goluh ni sonang, daoh humbani sitaronon, tapi kenyataan ni sitaronon ay lang si tonggor jumbak, lang si idah bohi, age hubani ise, boy doroh ay. Tapi sebagai halak na porsaya, totu maningon marbeda do carata, ibagas na menyikapi bagai tantangan na roh hubatta. Hal ini songon ungkapan nagati itangar hita aima, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa, sonai do homa bani hapor sayaon on. Semakin tinggi level ni hapor sayaon ta,
maka semakin gogoh do ujian si dopak kononta. Tapi lang pala bumbang uhurta bapa inang, dong do hasomanta membolus haganu panai, ay matuhan Yesus Kristus si paluah hita. Bapa inang hita haganupan, suang sonaido na terjadi bani kuria Heber bani perikop on. Na ija hapor sayo ni sidea iuji marhite sitaronon, halani penganiayaan na borat na ialami sidea humbani pamarentah Romawi. Na ija Kesar na mamimpin bani panorang ay ma Kesar Domitianus. Kesar on ay masahalak Kesar na terkenal kejam, na menganggap dirini ay ma dewa, na maningon isombah. Ise nalang ramanombasi, boy ipastihon, goluh ni terancam. Lang pitah marsitaronon, tapi dasdo hubani na magoan hosah. Halani boratni sitaronon na ialami kuria Heber, sopat do membahen hapor sayon ni sidea goyah. Sidea mulai madabuh use hubani kepercayaan ni sidea sebelum ni. Janah mandalankon ibadah kurban use sidea. Ibadah kurban ay ma praktek ibadah na idalankon komunitas penganut agama Yahudi. Korban na biasa igalangkon ay ma pinahan, songon domba, horbou, hambing, lombu pakon nalegan. Boydo homa berupa buah-buahan, dupa, sonai age serelia. Motivasi ini ay ma ase dapotan haluahon. Dengan kata lain, igalangkon ma korban sembelihan ase boy maluah. Anjah praktek on marulak-ulak do ihorjahon sidea. Janah lang sukup sahali. Goluh ni sidea pe ulakon use ito ruh kuasani titah. Ihorjahon sidea titah ase boy maluah. Bapa inang hita haganupan, bani situasi nasonai ma itulis buku Heber on. Dengan tujuan nalaho paingatkon kuria Heber bani halepakon ni sidea. Sekaligus nalaho pahothon hapor sayaw ni sidea hubani Yesus Kristus. Panulis Heber on isobut do anonim atap lang margoran. Panulis on lang pabotohkon ise dirini. Janah sengaja do ia memonopkon identitas ni. Tapi humbani gaya bahasani, para pakar modern memastikan anggo penulis Heber on ay mas sahalak na porsaya bani Kristus. Sahalak na berpendidikan, memiliki pemahaman na dear pasal retorika Yunani, menguasai hukum Taurat, membotoh pasal filsafat Plato, pakon pengetahuan nalegan. Bapa inang hita haganupan, panurat Heber bani teks ni ambilan on, manobut goluh ni kuria Heber, bani teks on, songon na bani padan na basaya, sanggah bangsa Israel manjalo titah idolok Sinai. Sada peristiwa na majangin gok habiaran, janah lotir. Na ija na ibata patalarhon dirini marhasoman longgur. Hilap hombun na hapal, sorani tarompit na gogoh tumang, membahen gobir bangsa na iparsaranan ay. Gok timus dodolok ay, anja ibagas apuy tuat Jahoba huatasni. Ise pelang napak dohor hudolok ay, age pinahan anggodais hudolok ay, maningon mateido pargijikon, bahkan Musa pe mabiar janah hitir-hitir. Songon nabani ayat 10 das hubani 20 sada ay. Haganupan ay manggambarhon bahasa langdong na pantas jolmain mandopakon na ibata halani hadosaon ni sidea. Bani teks on isobut do use seolah kuria Heber ay mulak use hubani goluh parugamaon na lama. Yulaki use mandalankon ibadah korban.
Padahal Jesus dopma mengondoskon dirini gabe korban na laho manobus jolma pardosa sahali rosi sadokahni dokahni. Yulaki use goluhni sidea ikuasai titah. Jana iyakini sidea makorjahon titah sebagai dalan huhaluahon. Hape Jesus dopma menyempurnahon titah janah Jesus do dalan huhaluahon. Panurat Heberon manokan kon ase goluh ni halak na porsaya lang be manuju hudolok Sinai. Tapi hudolok Sion do. Dolok Sion ay ma ianan si tujuan ni halak na porsaya bani padan na baru. Dop roh Jesus hudunia on. Halak na porsaya nuan on mamparayak dolok Sion hutani na ibata na manggoluhin. Ay ma Jerusalem na inagori atas. Malaikat na marlaksa-laksa, hupulan ni pesta, kuria ni naparlobe tubuh ay, nadoptar surat inagori atas, naibata siuhum haganup, tondui ni para pitor nadop gokan dear, apa Jesus si holang ni parapadanan na baru, apa daroh. So naisobut bani ayat 22, dasubani 24 ay. Dolok Sion on ay maianan malas niuhur, marolopolop do haganup halak na porsaya na roh hujay. Pai maroh Jesus hudunia on, na ibata seolah daoh tumang humbani bangsani, songon na ipatorang bani peristiwa dolok Sinai ay. Tapi dop hosi roh Jesus hudunia on, suasananya berubah total, na ibata raman jalo hita, ibagas idop nihurni na tarsulur ay. Sebagai halak Kristen, hita on sonari ay mawarga nagori atas. Jerusalem na baru ay. Songon na isobut bani pangukapon 20 sada ay. Halani Kristus do na mamarentah bani goluhta. Janah tondoy na pasing manggomgomi hita bani hupulan ni halak na porsaya. Ibagas Kristus do haluahon ay. Lang adong age ahape na idunia on mamboan hita jolma huhaluahon. Sisadokah ni dokah ni ay. Songon na isobut bani lahuan ni Apostel 4 ayat 12. Termasuk may ibadah korban na idalankon halak Jahudi ay. Na sopat use idalankon sidea. Termasuk mahomani titah ay. Lang boy gabe dalan huhaluahon. Tapi pitah Jesus do dalan ase maluah hita. Daroh ni Abel mamboan huhamatean. Tapi daroh ni Kristus mamboan huhaluahon. Bapay nang hitahaganupan, jaminan haluahon bata ay ma Jesus Kristus. Marhitehon sido jaloonta harajaon ni nagoriatas ay, nasotar dugur ay. Halaniay ulang be dugur hapor sayawonta. Jaga mahita ase ulang itulak hita iya. Tapi tetap majonam hata haluahon on. Agepe buwe sitaronon mandopakon goluhta. Tapi tetap maiidangi hita na ibata domu hubani harosuhni marhasoman hormat apa biar. Anggo dunia on marpanorang do, marbatas do, marlimit do. Adong do panorang ni maseda holi dunia on. Tapi harajao ni naibata tetap do rosi sadokah ni dokah ni. Songon nai sobut bani ayat 25 dasubani 20 sia ay. Jadi sebagai pengikut Kristus milikilah iman yang tak tergoyahkan. Ase tahan hita bani guncangan, penyaringan, sonai age pembakaran. Na tujuan ni nalaho papitahkon hapor saya onta. Porsaya mahita. Masa depan ni halak na porsaya ibangun ia atas dasar na kokoh nalang raseda. Halani ay bangun hita maha porsaya onta i atas dasar batu gingging na toguin ay ma Jesus Kristus si paluah hita. Ulang i atas dasar horsik na urah seda. Rohosi pergumulan, tantangan, masalah pakon nalegan. Halani batu gingging do dasar ni, maka hapor saya onta ay tetap toguh.
songon na ipatorang bani Mateus 7 ayat 24 das hubani 27 ay. Bapa inang hita haganupan, halani ay songon topik mingguanta. Respon hita mahaluahon na humbani Tuhan ay marhitay parsombahon na sitong na iharosuhkon na ibata. Parsombahon na sitong ay maparsombahon na idalankon marhitay hormat apabiyar. Anggo Yosua 24 ayat 14 makatahon, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Songon doding pujian nama nobut. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati adalah persembahan. Ibadah sejati adalah mengasihi sesama, melayani orang yang susah dan lemah, menolong orang yang terbeban. Pakon satorusni. Bapak inang hita haganupan, doding on, sonai age ambilan on. Tentu membuat hita hubani perenungan na mendalam, pasal ibadah na idalankon hita sadukah on. Dogma idalankon hita ibadah taai ibagas hormat apa biar bani Jehovah, ibagas unduk apa toruh ni uhur, atap sebatas rutinitas atau formalitas do. Totu hita ma na mambotoh ai. Ulang songon na bani ilustrasi on. Adong masada hupulan na margoran hupulan ni bebek. Bani sada panorang martupu ma haganup bebek isada iyanan. Nalaho manangar motivasi humbani pemimpin ni. Bani hupulan ai marsahap ma pemimpin ni anjahaya tahon ni ma songonon. Hubata haganupan maningon porludo di ngatonta. Bahasa habong taon ay ma luar biasa. Hebat, mantap, jago. Ahape boydo ihorjaon hita marhitei habong taon. Do posisonai ia tahon pemimpin ni bebek ay, mitor isambut irespon para bebek masonon. Haleluya, amen, haleluya, amen. Semangat do sedia merespon hatani pemimpin ni ay. Tapi do posi mulak sedia hun hupulan ay, mulak do sedia use marhitehon ni namardalan nahei. Habong na iyakini sedia ay sebagai sesuatu na luar biasa, ternyata itu hanya sebatas motivasi, sebatas angan-angan, pita hata do tumang ay. Bukti ni izin mulak sedia, lang habang sedia mempergunahon habong ay, tapi tetap do mardalan nahei. Bapa inang hita haganupan, totu do muhubani ilustrasi ay, sebagai halakna betul-betul porsaya, totu lang sonai hita tene. Aha na iam bilankon bata igareja, sanggah na maribadah hita, ay homama na itangar hita, na ipahami hita, rosi na ihagoluhkon hita, bani goluhta siganup ari. Ulang pita hari Minggu goluhta ay rohani, tapi sepanjang hari, sepanjang minggu, setiap waktu, kiranya hidup kita juga rohani. Sebab hidupmu adalah ibadahmu. Hidup yang berkenan adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Halak na maribadah ay mahalak na martarima kasih hubani Tuhan. Halak na maribadah ay mahalak na gok ibagas holong, peduli, janah sari hubani hasoman. Halaniai Bapa inang, pataridahkon hita maparsombahon na idalankon hita ay,
bani pargoluhanta siganup ari. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan, terima kasih ma bani hata na ipaundos ham huden nami. Pargogoi hamma hanami mandalankon persombahon nasitoin na idalankon hanami ibagas hormat apa biar hudami.